kiro kino abasi bagenda nka Deluxe no bakolera atokwenda kukora drive ya karaoke ono mwena waitu nomubazo gw'omukubaga kandi nina gumuko akachweka kugoro bene bamukozere ejukagira omulimu gw'amaani oko mafuta George abagane milioni 9 nekichwe George Asad ali ekara ne bawango muka ati ngubazimbo kuguru kuno ngubakamukwata baja batane kibamu bakamukwata mu abakozi bagenzi ba mali aro kubani ndo gira bakuduka ati gena mwirwaro ni bagamba kuguru tukwina buzibu bait abantu by the way olyosikire wabalete kintu ekyo abantu baroga byenyine naroga like kuguru nikuzimba from naye babike bike niba kuroga hati atabararu bararuka bata iyo bazarwangu bali bararu omusana nago gukuraruraga abantu biro bino bona bali mutawani bararugira bo musana gwingi bare bintu byoburoge Mr. Iwe bikande makenga iyo mise bintu bitaho kikusana kikusana mbunke bihara nyoti nyikirizaga mbinte ebye kyonga nkayikakale nyagamba malibiro omuntu nibakukwatamu ne business ne karao otakufuna ya de custom atakufuna bagada custom mali kando ina buli gadget yone kwetagishiba kuba abantu nibaku ata arone kintu ekindi kuba ina business abantu bakwenda kuguraho but toina customer care omuntu akwijja kugura ekyo nakyo kiro omuntu akwijja kugura okumwerulira n'omugayi n'omuzimura n'omunuga akugamba tinibyo nibyoroho ati omuntu nkogo na business buragwa nti bamurugere aho gwabanagerogera wenga are bikoro betu nete bituruga just ntwe kwasa marogo no roga business kyonka kandi noburogo buro oli nakwemera munakoroga ata maroga go bakayaka kandi abafumu borani berangira abani barangirira ki baraniyo benyina abaroga sana gamba ebihara yite tukakuro mukatumanyire bihara tibitaho kyongo twazaire abana babibaherezaga bare kufani bo tugamba katugende nete twetegereze birabi byamazima norure bintu babimuhiremo ati kampa babikuolekia omuntu arogo no agenda nka eiro gali yanka of course mbafumu hatali yanga ati baba naenda kuru omuntu obarogero baba naenda kurumuru rwagenda nka era mubafumu akuteire muno waina kuyamo kikumaisa na abebihara benyini abatutera nabana baite bihara benyi barandara ni ati eirabule anyahura gambu alesiri ihembe kuruga Tanzania by the way Tanzania ukaba yuga abarugo bayingi kandi nati baliyo ni baba kusinga Tanzania alesiri iro go kuruga Tanzania manya biki n'abakongole nawo nkahura nani babaza nawo tibataha bangu abakongole bakambo ani babo bona mu Tanzania mu Kongole ba nanka bano South Africa banaka hona ni abantu abakyakizira obufumu kwenda tubaze halo omusajja wawe cyali wawe jweri ngotokotabirole bya Sawiya Sons kandi nata baitu Sawiya bakamukwata munawe of course Sawiya sakusanga obunde bindi byakoisaga byamwegarukire wewe nyine aleme kwikiriza byina kwikiriza ebe bintu biba nabo benyine bibagarukira bini bifoka oine kyo yangire kwikiriza matendero gabini gakugarukira masa nawe ina byakoraga kutunga sente of course ati utokurembere yali akaika ya sortinga kale nyabantu bagamba kasotinga bati nyowe Sawiya chali wange timanyiro bakasotinga bwemba nimbaza nandro ali muntu ateka ini oba bijja buyija bimukawe muka obundi habo kuba aranyumize ge story ngu kutandika kutabuka ngu bakaba musabiro ba mukaziwe batwale mukaziwe bagenzere kumutwara yo manya ina kumanya kasuke enkoko nkaha mukazi yayanga nho byacyangarani atwale yo mukaziwe Sawiya ngwatekane bataka bairi nokunanka nokutabuka mai bintu ebyo muri muntu anyumye byaye mai bagamba nti like omuntu
bikara nibikusaba leta kinu leta mama wawe leta bamona wawe baleta biki ati byayikambu byasaba oba nyina manya mukazuwe era bakagamba mukazuwe yayija yayokya bihandiko bye yayokya buli kimu kyona yayokya passport yayokya biki nebukyamu bazoga kyona era chazinu saweta sana de gamba nte wagenda hero bakiki bakaba kokya buli kimu kyaye mali documents zona Mkompurali bagamba babutema baba sajja aboji babutema aho bainembozi yamani muna ali sauya bo bahikao tumale tuikeyo tusoke tutolerezea nsonga kurugo nyon kwenda kurura sauya wenyini iwo tachali wao ngenda kumukora interview ne namba yaingi na tumukora interview bado baki ala police ntawole ala police arobya imukire kwenda kutematema abantu maijweri bamukuwata abantu bakanibenda mutera kumwita nkarwa no mu video bamuteire hansi na jo musaye kyonka kandi abaddogo nkugambira are kintu kino nti abantu benda ina sauyogo byabayira ina sente abantu abamuru batira abanyamahule manyaboha manyabiki baitu hati atalire sente za sauya amazima genyini taro ati kakugambira kino bakaba batito muna batafunire chance mweno waitu nkugambira ku role ntekani zeno abantu bakukwenda bokuboinamu kiro kyoli huamo tainamu nuboli kengante seneta hanzi kanda amazima genyini abantu nikyokura Julius maze kwetegereza abagayiga bane birebikira osanga omugaga ni bagamugaye gutagabana 10 yali batu baboine ebintu bingi abwake batakyagabana sente zabo abantu abatukwikara nabo benyini bana abatukwikara nabo hano ni baba kunyumira kura Julius nobo nabo omunyanzi gwa wakubanza nuwona abakwetoroyire busa in most cases omunyanzi gwa wawe tabaheru aba niwo gwa kumanyire baddogo omuntu akumanyira akuli hayi na kuiba kupulaningira kuiba abakumanyira obana akora munda mu kampuni yawo niwahereza amagezi ngeri barayijjamu barakora ki niko gamba omuntu atwetoroyire hano akuba muno sauyo gwali yayizire abana kabahemirima kabagura mamotoka mupako mu abadriver bakafuna abamatipa abo motoka obutito bo primo yagure ebidongo hano ebindi yabigabiraga busa abantu nibategeka embaga abana shozo kwenda no yaye ebidongo nakoreza byabusa abantu nabahesente kyonka mazima genyine kumusasura mukamusasura kandi munsasure no abantu baddogo bakwenda inaho tokuro musikyo go gamba akukwenda kirogera mugamba toinamu aja kuiruka ati era yo no yenda gezesa ngo mukazo woli nawe akukwenda batakwenda bukiye obarabaire bulikiro no muhemi twale ibi bukiya kugambe we nkwende sende za kameza nkabu no bakubata gambe batomani nakulekeze sende za kameza otakiyazireka uleke 10 obota ne oleka 10 ebire bibiri ojakure bigambe biratanga murugamu ojakura nekitini sota kyafuna omukane bakujoga iyo kyonko kwenda gezesa omukazo gorola akukwendo bawa tukwikara Julius na abantu batwetoroire baita abantu bakutwenda abo ebyaitu nikyo kuro okwesanga okuba no kiafort tibaka kuzikira kyonko abamu bakutoze bisumuruzo byemotoka ali biri abamu ekadagirekerenka niko biba abamu itaka hati nyoka nkwekyo kuruliraho kankweke kuruliraho nka Bobby Wine no muroro okura abantu bona bamwetoroyire abo abantu bona bamwetoroyire tikuli gama nti bakumwenda bakumwendaho amasanyaraze batungo bwemupi kandi abakusinga abamuna bakupretending ngo bakumwenda ibaitu batakumwenda ati tuina ba politicians betumanyire obwarura obesije buli bakaba mu abesije obesije byagambe atakenda basaza agwire bona bagaruka mwacyaguranye cyaguranye nyenyakarabara kera takyagaira amasayenzi tugezo bagali haliyo balo bajya kwiruka mu so that's why politics ya Uganda etahanzibu abantu abakusinga okura abantu abakusinga abali mu position most of them tukuligama nti bakwenda nti kuhiye government hinduke nto bakiki bona bali mukulia bona bali mukulia era nyo bino ngamba basigaza abajagara na politics oba biki okufulira honka okutungira munka
ana nyonka bagambirawo tu nyo politician weno bokwenda kwijja banku rango bakikuba timu yawo nyina kuba ninfuna nintunga kasente kandi ninfuna muno nyoti nja kujagara no bayona Bobi Wine banjagara na Musevero banjagara karo unja kujagara nawo ekikuro mpaire sente bona bakulia bona bakulia Julius ogena norora tubaire nyonyi na abantu aban campaigningira hano Julius tingenda kubabaza amabara kyonka kaire nikahika bagenzero mu office ntwaikarani nogenda niwe nagendo twali sente amabugo sente za basindikire abamuntu zikana abantu abatutakumanya abamuntu igare ebina nogendo ko ntwigara manya bo kwenda candidate bamwende posters no zibalekera mu kiyaro epi obwiro obunyavugaga Vespa yange ya red niyo no kusanga ngite mama futa nkwetera muntu giteire mo genzero ko mbyaro kyonka kaire kahikire oba mazire kuika mu parliament akaire na nechikumi ali kiku niko bikaba hati ijompe sente zange obwire bukiyali ebisigairo tangambira borabano rangu nyowe nyina impact ya mani hali ijompe sente zange oikalo kimanyire ngo badi dogo nkumwenda bwensonge no nene omurozere marita arubata ataina pali obasazi nagijwa ogijwa mpali yale ronsi biro honko na sibiro tena kumanya ijo ikaromba sajja babiri hagati baita abantu akanta ko bakenda muno baite mpali ngi ile people have supported the idea imanima bataka kikengere bantu abasajja abangi ba feeling offended hati Julius tera makisani chale kyano kisere makisente kawe ogambire kije kizire kiyasazire jini empali ye jini kikobekere buli kimu kiona nempali yo baita romuntu a commenting girege and commenting nyagitekerezo munaro omuntu agambire gengo ekibajwaze empali mbukita part of romance omukuru omusajja nabayihamu akanika hati romance tetandikira mu kitabu omusajja amanyire romance tali suppose kutwala mu kitabu kujuramu okimanyire omusajja amanyire romance na flow hamwe kalire tandikirawo engeri ya kuhandolinga mna kukwata baita mazima galinta mu mwisikiwe nayo kometege ngirozerege omusajja wabaraba na yendo jojo ile mpalini bwa kujulemu ebyo egyo romance ye kikaikuru baita mazima galinta na nyina nyowe egyo romance akiyagikora regime wa makantu kanu akole kan okamanyire kana kan okamanyire tokamanye bado okamanyire nkamanyire nkamanyire naimuka mogi usikemu nkamanyire o my feeling iwe baitu nabo kinyumo sokero kumuha obwire omukazi engeri yo mukwasire mu bwiro wenyine hati ijuka no na yendage na mukijukano bano kugenda nempali ibiri ege yogende ile muzeno ikekuli onabo jwale nakyo kirungu wose job time nyongurure bebena kyo kirungi nakyo kirungi nogenda nayo mu baga inende yo baire nayo no ikakole omusajja wao mu meetingire mu malirize byona no jwale again but for me what I don't agree with you can put on your nika but omuntu kugenda we sisirize bigita hara bakaza besisigaga gita gakweza nibino mwika onanuka kuramo manyiro genda mu musajja ekigita kireke eminogi tintingire ready and aruna issue endi learn to use simple perfumes yeah abantu bakwetera perfume zili weird zili mbi muno zili bakuteraga omuntu afuye noraba mukale ne buli hamwe buli sigara buli nebana amanyake lero Julius avungisize anyway tubaza hali nanka halo izire tubaza hali aba politicians badoga bainagamba ina politicians abamukozeseza tubaire tugamba nti people abantu bakwenda kisazinu abwekyo kioli oinamu boka kutanda utakiinamu marita okabaga kino kioli kino sazinu utakiakire abantu bangi abajja kwiruka batakenda na kumanya ngo marito tahayo bangi bajja kwirukaho bwire bono bakwenda bokubango ine ibara kandi oli wamani mu bantu kyonka bwire bono akaire kakaikaga okasobora okaika kairo kabokwe otakena muntu comment insomereri wetu tukiyani na point eno
otekena muntu we nakurorawe kale obundi obaire ne sente marita abana okubatwara zi outing bikie bachali bawe kyonka kaire akasente kakasikamu katito okwesanga ngo abantu abaye bakusurroundingire bona bakoze. That is life. People will always want you when you don't have nkukwenza. No kandi nabandi bayuza tubaire tugamba tinka Bobby Wine okura abantu abamwetorire Bobby Wine nyijamwa Wendy Lynch ninkwetaka abo kabaddogo kungura bulikiro kiki kya musana beta tokia kingura nina kutoza ya ati Julia sakoraki of course chikulingo nkunobere baira deki yunkuenda otokia kozereki tokia kina adi nina kutoza akozereki akina tikulingo nkunobere bolifuna ndigaruka baitsazini nina kutoza ajja kumbesao. That is daily life. No rufu mu rugamba bakwenda hamirimo obuika kulya ni bakoraki ni bakubinga tukakirorage kekene hati oro rutarufu mu rwabanyo hati niko kurolera anti abantu sahazi nuboko boyina hakantu be careful abantu abakuli arubaju because abo benyina abakuli arubaju bakuranti bakuhana boso genda mbarano ogura nokora kiro libote kiyagura you'll be alone kandi the kamba sobo you'll be alone oje kusigara wenka Julius. There are things that you cannot stop ebyo byogamba ntingu nyangu ati ngo ni wale me kugura bado manyira na sente no agule bati ata ati kintu wamaje bado kintu kaire karo kalija kintu atasako ihao mukama baraya kwairo mutima mugabi no bwalifuna orukumi ohura no yendo orulie no iyo maya bagaiga batagaba sente zabo baba buli kintu kyona bamazire kwetegeza ngo abantu bakozereke abantu bazi mbaka kankusobolare ebintu byotasako ehara nibagamo umuntu ogutagaba sente zayogo omusaijo ogutagaba sente baitu bantu bakamukola ebintu bingi yeka mukodo no obukodo buta kyonka abantu obukodo kikusigikira nyabido bagambo omuntu omugayiga omuntu bwabana kusinga sente abana kusinga amagezi aine ensonga abakata gaba sente no babata asomere abana kusinga amagezi okay okurura abasajja nkaba hamu boha tusakurusanga hamuna naganaga sente tusobora kanda zini amanyire tugenzere harayira tujye hano mutawone hoyima bakabagambe ba Jonad tushobora kumusanga nti you cannot amanyire esente kiye combine principles ezibabandi barubatiramu awuliro rugamba sawu yafwere iro kuhata wakaruliro aferi atwentu kibazawo ala police actually tukuteganza gyano omuyo interview ali ya police sana bamugarurira Uganda police ali mu Uganda atataga butemo mwai hatuka babeno agamba afirire ali butema ali ya police bamusibire akarugayo ira okula akarugayo mazimya kingayo nali hano ati bakamusiba ijwera re kintu ekyamukunankire ekyamwizire but kandi yaro yampaire inside story omuntu yatomera ogwo mbaba kamuiba sente nyingi munala heru mbataga mwina munkaki ekiniga bagamanti okura bine bagamanti nkujumira abo kubantamire abana kengera abakwina mwaka antu kando mutamizi takira kukore kintu atakwetegeke yo mutangambira oguba atemera ogugayi isawuyo yatemere akamuiba sente alaheru kandi sawuya amaze magenina nyo chali wange sawuya abaina omuntu nakugama omuntu ogonogo akankora kubya kantamu kana kuwaba hwire by the way musajjo go kumurora ati aina life mulingo yabaira alaheru na aina kasente ke nakataya wa maybe aina sente za kusindika kuno bamukolera ebintu wabiki abandi nibalya sente abandi libamunyaga iwo sakutegeza akabichulira but sometimes abantu abijuka hatijuka sazino ali mu life time sente zikumara kurungika buli mulingo yabaire ebintu akabitunda bikiti kale sente zikyata mu kabuli mulingo yakoze yabaire sente hati bwakwika akatekereze kintu ke bakwika akatekereze kintu kakinaga na kalandis mainogo akanyaga akanyima sente zangi so kuba yamubangize nokumara kai mpaka kandi ogike yasindika gebintu binge bitipe ebyo bikie byo abantu nibabikosengeri bakwenda
But bambi omuntu bw'aba kwesigire muleke kurabya ku by'omuntu. People have wicked hearts. Kandi abantu balina emitima mucheke nyoti ngira mutima gulungi. Ojja kunkora ekintu kuchulero onyonku kusasuza ibiri. Tinkudopa. Na nyoti nyena mutazanira musente zange zintu. No, by the way bintu tukiyali manya nti Bible manyega amanti tuganyire babiki. Natagira mutima ogwo omuntu bantu wale kintu kyange. Nyowe na nyowo omuntu bw'okukora ekibi. Bad dog. Iwo kugamba mweganya bwenganyina. Kikusikire sente zawe zo zifunira oti. People are going through a lot. Like me, man, I'm so independent. Buli kimu kiona nkyekolera. Okay, nyina kurolera abasista bange nyina kwefaho nyina kwesasulira enju yange nyina okikenga. Yes. I'm the head. Hati omuntu no bwakuyoja sebitwaro yawe ejebi. Ojo twale sente zange. Wallahi nyina nyonku korekiwe. Yes. People are going through a lot to get money. Toja kuruga ku. Ojo nke kuzongira mu sente zange. Abantu bano by the way abantu bana babaire very soft. Niwe bakozeseze muno. Nyowo kunkora ekintu na nyoni nkikukora. Itwena turumu. Tikiri kugamba nti ate Bible egambire tuganyire. Ate sende zangu Burabo teiro oruya itamalino. Na nyonyi nakulinda mpaka mukona ndikoleki. Ndikutere. Yes. Yes. Hati sokorole. Omusajja akanga musasura. Atika amuteke ebihuta byaraikara na aroleraho ga mwaka gwona kandi agaruka yejanja. Arabana bayisiki cyali bagenda gahero kuni bakora sente. I've seen very many of them. Bagenda mu middle by the way bakadama bakundora. Abakadama na yosikadama bali mu Middle East. I think tukenda kutandikaho ekitongole ekikubateraniza. Bagentekezo ba Bunyoro Middle East Association nibiki hari ensonga ezindi hali turazimaliraga kubabuda nabiki afa nkikengere nti bayine ensonga nyingi muno abana bakujja nibagenda kukoreki imani sente za baharabu cyali nibashindikaga kuno nibashindikaga kuno ola kumugamba nyombekere nju natajyombeka nakora nabana nibajja bali haziro. Ati I'm telling you this under experience. My mama kagenda heru ya yesiga abantu bomwaboko chali abahereza obusente bwe engeri omanya kukora for 4 years no muyaga gwa tsunami kake gumutwarane obwiro bwo yabere muyaga gwa tsunami yarwara na covid nazindikaga kune sente bamba mukolere bintu enje iba mukulire niba mulekya gantinge niba mulekya genje ndicho nkita ke libaguzire diri nko muki omanyire kine kinde ke ba mama is like kya yomere niho bamugulire itaka nenje ni he Octobers really that mama wanga kagaka ya uralia inokufa bufu stress singa tabaire nga ka saving sente zindi atakuzimara yozo nanga abahereze bakole project sazini yandibaire haziri no kamba gambire kino abana bangi abayisiki abaganzira heru barugayo bali traumatized one bali psychologically tortured nyo bana bangi benkurura gono murana isananka yagwire iraru bangi bana bangi by the way true stories zitukubaza belivo bazaho nawe true stories wine experience mubye yoko abana babaire ku myake na myake ingaha bakora sente zabo bagaruka hano batayina kintu cyona kibakururaho batayina hati nawo bali stressed bakwikara cyari nibayisananka abagube iraru we have true stories but people are weird. Hatu mtu no mukole kintu nkekyo no ganti hati ruhangano alisaso. Arono mwisiki by the waka yaikagana singa kuna send tamanya bakamusetting irogo bwara kaiko taxi agwira. And by the way akabana kaiko taxi mwana yagwira kimeira. No ina point yobalize. Abakuturora bakadama. By the way point zino nkuru muno. Abakuturora mwegendereze na abantu benyine bemugamba babatabara airport. Bo benyini yabo nibo baina baba nibajja kubakora ibindi iyo notekereza nti munywani wango ba brother wango basisanga abekibiki ntamanyo tagano musindika sente atakukolera ekyo nakukolera ati nagamba aina kutoza engeri yone yara kukolera iyo kumuramula airport ni wabandize kuwa haga ntamanya ine ekyakukora mambo mwisika kagwerera ro nanka airport aho bamusibe mugwa mujo wewe people are wicked atikani nyona advice ende inkohereza abantu abagenda hero uko don't trust people to send them money. Can't you be patient enough? Sente zawe zokazaura no take account so that when you come back oikole bintu bya woli around otekaine. Not everyone is trustworthy. Okwana nyoha nunkubaza anti no sagamba maritogo nkumwesiga nyesente zinfundura oiro harona abatega nyomba gambira maze mesente harona abatega I've seen mwisiki nbo agenda oba bakadama muhashage sene ne musindikira nyo no
afsida abasikia arabasiki bendoze Ozoka nogure kyoma kyawe kyemotoka arabasiki bendoze bagenda aheru agenzere just aheru myezi 3 hakusindikira akojja bakwaka mukwaine online akasindikira emitwaro manye 5 yakakole point ya mani. What kind of thinking abaki mutiga? Do you think omojo najja kulinda emyaka 2 oli akye tajja kusoma? And let me tell you, these kadamas are going through a lot. These people are desperate for love. Obagaruka baba baino hatibo mukwana na cage bojozo na mkuziria ni mzimarao. I saw my friend akagenda garuka ikuterekeyo bamulira akasente kona takene gamarita kanga kentereke chonka nyegere. Bantu baingi marita bantu baingi nyonyina nabashiba nywani bangi bayizire kunu kyonka kubanza bagenzere na ikara nasindikiro moje sente ngwa ikale na mwenda abo kubajjuko bakubagenzere taina boyfriend akwikara na yenda boyfriend ogwa ikaleo ona lala awulirire wa Iraq okikenga hatika ile kona kwikara na mudupa na msindikire sente akaire nikaika omoje sente zo muhereza nizagaza mbaishiki bani ezo tuzirire bani mufuna kintu kyokwega kwata akasente kawo kateka account bora mara kuteka akasente kawo account abo kubuka genda oye haire yo kubonabona oko muba mukubonabona oyiro hata arabagenda baino bujunanizi babo kuherera abana aina kusindika akasente aroho muisiki ubanyumize akagenda kora heru in most cases abandi baba mitwaro kinana mitwaro kienda ni masana musanju wa hagati yao okenga baba bakadama bakusinga bafuna million emuthe no ihaiza government ni basara hao ni basigara rafule mu musanju wo kinana hatu muisiki ngwa kwendo mwana wayi asomere mu first class schools yaje atandika kusasulira omwana mu somero lye million emune kichweka chonko musiki mwezi akufuna emitwaro nsanju kinana ikenga etamwe ba mu myezi nga esatu nize mitwaro nsanju plus nsanju plus nsanju kamuana teranizo niko bibiri 10 hata umwana okumusasulira million emune kichweka osigaizo emitwaro nsanju mu myezi nga okubo bungo baone bokora mali kandi okimanyire contract yayo y'emyaka 2 after 2 years omwana ogwo ojja kwa nosa kumusomesa saki. So I think bagira nekizibwe ekinde kibagira baba bali mu Uganda ne bafuna mitwaro 2 mitwaro 15 mitwaro 3 omukalebo bulira hati bwarurant hata kutunga mitwaro nsanju hatikiriza that is too much man. But the jobs in Uganda nobo kubota rubasiri nobo kotegezera bwa kadama no just mbebo bagira that excitement intembere nyonyi. But the fact is that in Uganda there are jobs where you can get 800 900 no kala level zabo baba batakusa kufuna emilimo nkegyo. But let me tell you Marita okurobo bane sente osakwa ne sente mitwaro nke million emusawo oruraziri sente nyingi batandika kuzikozesa oje kurialize ngani busente butito boire bonne million emosha na ine mitwale 2 mu nsawo nyoki no kikugambira Marita kusigikira ateita abantu abamu mu spending okuspendinga musende zaitu nebyetago osanga no bujunanizi baboyi osanga ngo emillion mu sente ntito muno ate kandi kino de kamba sobole buli muntu wena ebizibu byagira binkana ne sente zokufuna okurorola ina sente nyingi bali bizibu byaina bikurenjingira mu sente zaina nyowe nkufune sente zange ntito msara gwange bizibu binyina byona bikumalibwa ogwo msara kandi ko kikali. So you will never find someone nkufuna emitwaro 2 nyine bizibu bye million 10 no ebizibu byabirenjingira mu sente kandi buli the more money you get nibyo bizibu byawe no buli bobano yongera kufuna obujunanize bane sente nizezo yongera kufuna no bokuruwara oburayito sakuruwara bo mutima hasende nofune mitwaro 15 eroja kufuna oburwaire bo musuija typhoid toja kuruwara sukari kandi makite kisekezi okusa kuba munako borware sente nibozizoka tolire makusasura bill yeirwa timanyira boy no by that atiyo AW ari abantu bayawura gaseni bagamba zino zebizi bebigwa bitara bebigwa bitara by the bulu yahura sente nguri zebizi erekizibu kijya kujya gizitwa ngire bikoini byange byo bitabye bizibu
Seriously. Ngira ekikebe kyankikoto kiti. Nyina yanyegeseza kakakodi. Kebe kyankikoto kiti. Buli bunkagenda kugura ekintu making sure once guys ho coins kitito munoze 12 bazo 15 ezo kunaga mumuli ziri muzike muzebizibu era bizibu bijeni bijja kuija nkimanyire wale badawo ni bakusabeza musanya zotaina ati nkarora malinkanyisize sene musano kuyabeza kusasura musanya zina amayizi funa enjo nayo eri mu yake yawe olugemu zikosoka zityo habo wake okay mwebale munaba kyatundi entekanzeno Ntekanze tugeserege kiyerereze. Tutaba abantu babiri. Ntekanze tugeta atekiyerereze buli tunanka tutagara na ibara ndozerege oteire yo obuntu obugamba which program is better. Agino yenda kuleta ebizibu. Abantu nyina tuinakenga audience y'abantu. Tuinekerereze Kitara Girls. Oruki Orubazo tujalike nkoleki. Ara abantu abenda competition. Aro muda wangu nawa kutandika ngiro zerege abantu baguzaze basiru very stupid nabikusindikire and people okay ngero muntu mbagikora and people tata lino agikora abo nibo bagikoleire ene buli muntu are entitled dikole kirungi it is okay egge kyoli kyenkurakurana it is okay but town eyongere kurakurana ata ebyo tibitaika atinga Kampala zita shows nyingi ono mukazi ono hajati bamwita bati ara ono hajati ono wakaka Zubeda na wagira show yaye Farida Juliana Kanyomozi baingi bona baingi if someone has also got the idea then we support that and we are happy for them on taizire in good faith no they have come in good faith ati egyo taito yorozere ruguru tali niwe mukama wayi tali niwe but yo mabakaki postingire no but those are the bantu baye ati abo bona abantu bange kale kiri fine leka muyongere mugende mu maiso tutwina kizibu kyona ekikuru mukuba ni mukore kintu kyanyu nyo kinte kimanyirewo ara abantu bajja nibakwerega nibenda kubanka ibatu nibamara nibaleka nibama ishana kakonge ka muhanda oketeraho ni okaleko yo nogenda dira sikonesha noli munyoro weira tali munyoro weira oro rufumu nyonta kakonge ka kuba munyoro weira like ngira umuntu ndibo akore kintu nkeke you should be happy just it is okay but omanyira mulinga yisire you may become when that thing started. So when something like this comes up, I know how it has been birthed. Yes. Why in songa bakina abaza? Then I want to interfere. Ewe kyota manyire. Atinja ku interfere. Baita barozi baita bakitara TV. En bagesere kiererezi. Ekiererezi kikuzubura maiso. There is someone who posted her videos ziri. Manyire nyom screenshotting iregebo tuna kunterera ndi. Ona ona gambire kandi abakazi balekeraho okushevinga nibeja kuturura ebisaka bikuchumi cha muno but to be realistic omuntu wena tasemerire kushevinga kamaraho bada wake kintu katagani ngenda kibazaho leka kino kibasobole omwana wo obukazi no musaija obuntu obuchumita obokozeze and it's very awkward omusajja kukwata hasaka ura wenu kanyama kananka kapata abo twabetaga kibulirwa okay omusajja ajja kutina gamboli kibulirwa you get anika kuraba gambo mukazi when you're shaving down use makansi babeta kandi tikirungi okora arabasajja abarebski bagamba omusajja nga yenda biroho arabanda bagamba omusajja nga yenda bitaro you are not supposed to shave it all awaka obubikanya bireta narwo orusuru bibwotuya notanika kununkira abantu iwe wenyine omukazi wehura buli bokakora moti batikana kubaka nekatera toina kusala kubanka hanu Marita nine nsonga abaki abakazi batakia enda kuzara
abaki abakazi batakienda kuzaara tikuli tukwenda kuzaara ati kamba so wera abasajja anti abasajja nyoka mbanze ni kandi no bakubana no kuzaara kiri kizibu muno kuzaara bwire bono like kamba so bole buso mukazi atakwenda kuzaara but guno mulembo guturoho we are informed you people informed yes tuli bantu abamanyire okiwura tusomeseibwe tumanyire kituli supposed kora kikora bad dog anyina omusajja wunyina I'm not yet even sure with that man obali serious nanyo hati kale nkugambira nyina omusajja anyolekya red flags atinga boyfriend wange o mwaro zero red flags is ta hamutwaro oruge kulo jagalike jagale otwalenda okimanyo kuba no genda kufoka single mother kando kwesanga ebirebe mushikino bakuba ina boyfriend aino mukalo muntu akumwena na mweza buli kimukiona ndi bamara ya dene mwaka batataka mtu wali abayo red flags zota kumanyezo mukazi akurora eza kwetinira nagamba bunkore ensobyo no musajja ina yo buntuntu bwayekora kora but you see but no ikyo mwaka muramba why not kandi nakorea buli kimukiona I've ever been in a relationship for 4 good years with a man no ati nyonkwenda kubasaidi yabakazi abasajja these days banagire obujunanizi babwabo true biro ni mwaba kwangana actually nobokuba osweire oli mufumbo muri mu buswezi abasajja bakusinga bakanaga obujunanizi babwabo tibakwenda kurulera abana bizo bina abakazi bakwezalira abana nikyo kuro mukazi agamba nyonja kuzaara yakange so okwesanga obujunanizi bwo kusinga nzazalire bad dog nzairo mwana wange okwesanga obujunanizi bwo kusinga buli abakazi babwetwikire that is why these days a number of people hata abashiyo mayabakaba saba kusinga tubayintu bazali bakadamu most of them bakuflocking mu Middle East abukwa bayina kurulera abana babo and we have a biggest percentage of single mothers Julius chonka abasajja bali but kandi ndomba nzempe presentation yange but kandi ekyo kiona nkulenga go kugamba nti it is because kikurugira kimukuli hansi nti abantu ensi kagenda yayimuka yatumbya garu child buli kitongole kiona kirwanira garu child buli kitongole kiona garu child but kandi kurwanira garu child kandi boy child habu kuba ikiriza yanga garu child tajja kuba hataina boy child boy child wo kumuleka hansi utamugambira ujunanizi babwaye utamufuira wakakenga biki ojja kwesangira boy child ojja kumdunga ali kidebe kitiyo nyongezere kugena batakiterere ile batakozereki badoga na Julius nyazere gena nintolereza hoima abasajja tibalimu masindi abakazi tibaliyo abasajja hoima abasajja barumuturumu ekinkumanyisa abasajja bahoima Facebook kiro ni yejo mubarango musajja ule kinkumanyisa abasajja batito no kikusikira musako yawe abakazi bali mu baingi abakazi of course munsi yona abakazi bali baingi nkubaliza mu mulembe guno go kuchakara buli kiro bogenzere out face ni yezo ezororamu abayiskini twaba arogena kwesanga abayiski tuli batito n'abasajja bali batito kandi atabasajja abaina ebi qualifications za marita kwenda ainayo mukazi okikenya arogena kwesanga nyina kwikara ninge like tujja kwikara sharing abasajja abokuba qualifications zinkwenda zino musajja ki mufumbo nikie kiri hoima abasajja abaina bitu kwenda baliki bafumbo hata obusajja obuli available buli mpali nywera miguwa buno buwagurunedo obuto buno nibo bwojo bukanyire hatawuni mpali zinuze you get hanyo omusajja amalito unkweza nikimanyisa marita arohali warageyire oyina kuswerebwa wakoraki wakora mistake yes Marita sazi no malito ina kuba mbufumu ndeka nyine emyaka enga Marita cyali mwana muto kandi mutarero mubiri go kubadupa nkyali mwana muto tinko na mujeni mubazana byembaga sweet Marita right manyanya ensonga gyongire sirabo ensonga abasajja ba complaininga bot tukubarwanirira nsonga ki habu kuba okwesanga omusajja nagamba ngu alikaire na girlfriend na mukolera buli kimu kione kyakakura na yenda kyonka kaire nekaika
namara nawe emyaka nkena oba 3 oba 5 namutekamu sente zaine ikara nawe atamuzalire mwana arugeyo omukazi takuzara no buzamuka abasajja nkaita abasiki omukwano nango kwenda kuzalira soko hule Julia soli mukamera abakazi bakwenda abasajja badogale kamba sobole kino you can be with the woman chonkota kamuhereza gashuwarence kumoleki aina kwesiga don't you know that kubaliwa emyaka ena malo mutoka tandikire kumwesiga kwenda ngaikara nagaye emyaka mukwana mubazembe ibara ongogore brando okutolereza tengeta hot bulikiro nalia ni na bulikimu chonka takutekereza inywe mukaba ni mwedupa no tutabentu edupa I was so serious and ready to settle because Marita how can you wait for someone to be serious for 4 years emyaka ena are you serious okuba no okora cake by the way inywe na mwayidupaga kandi inywe ni mwekozesa iwe ya using it inywe na mwayikozesa I even reached a time like in 2 years namgamba but we have been together baidu norora bokubaza hakendi kyako at least baraba ebyokuswera ni mutabanzi we start cohabiting for 4 years naiwe nyamgamba at least tanike cohabiting we leave this issue of just naiwe nayo kasango takwenda kuzara okasango takwenda kuzara ora Marita nayo kasango takwenda kuzara yasakuba umuntu bokubana rurali serious oikaire nawe myaka giyo mekire no kumugamba nankayo kike omukazo kimanyire sokolinde Julia manyire omukazi wena baba naenda kuzalira omusaidi tikiyetagisa na kumugamba nkwendo ntweke sokodol omukazi ikakare na kugamba sweetheart okimanyire ni nene okimanyire tuli mu relationship okuri eya 4 good years nyowo kungamba toke tulinde correct tekereza byo kuzara toke tweyombeke that was his say okuri okungamba toke tweyombeke then in the process naijo mukazi na leto mwana nagamba lesoro mwana omusajja wange. What is that? No kabatu kankaguzi. What were you doing for 4 years with this guy? Emyaka ena mukoraki. Okoba nokoraki. Yesterday. Na kurolera okuliya sente zayo okora okundora mnyo kundolera omusajja tafa. Oba ni wabairo soyi. Waha. Bai mali chankuramo gokuswera. Nguramo gokuswera base. Mundi nda. Mali takuswera. Buruneda you single. Are you single? Maria legiro byo kuswera basajja munandolera ibasa ni warolera no twaye yambaga itwe it was a two-way traffic nikyo kugaya mwaye kozesaga osakusango gayo no by the way wamwenda ogana sex na kuikia na kumalisa kurungi na kore bibatakokoraga by the way ukangugambire kubaza kubiki no kangugambire bintu tubantu wegesa abantu Marita by the way osakuba no muntu we have also people omwina baitu inekyo kumwenda ho actually osako no muntu aine kintu eki kimwe kyakukolera no mwenda no ikara nawe habwe kintu eki kim hati naiwe mpaka takuba hali ekintu kiwakora kiwa mwenda hoga Morani wamuroleraga ni mwerolera mpaka ikaba sex osango ino mushikyo woko kandi yo inkororo yenda gudu sex bakutaliga ngo mushikyo kumwenda bokubali murundi obali omanyeto arobwire ntavinga service ato mbanga ambire ngiendera good service kino sister kyange nkikenda hato umuntu ntwairwa wire bange ti ndia service enungi ojonza nire basaspe tingaruka mwawe sasupe Hari Julius nkutoza hoki toina kyo kunyambe kyamani haba ndimo mbagambire hoima mwekolema bagigolozi ogambrot hoima bekolema bagigolozi habuwaki tujwa ira relationships ntumanyali yo bugigolozo gena nokayo sene zawo zifike just ka service but nyonkwenda omuntu mwararo okolirede noenda ntusaku osakuja tukatesa tukakira nizangana tukedatinga ngomwezi if you ready we date for 1 month you come I will welcome you oja kufuna abantu akudizikire no let's date for 1 month already oban kole una appointment
mbete for interview. Otaisanaga na kono omuzina akaba kuli 7 akabo. But I feel I should do abajungu kiba kirungi by the way. Obwahura relationship wagijwa ile tumikara nga marita now ngamba I think we need to divorce. We can no longer go on with this. Not divorcing, I think we need the break. Let's break up. You know, we give ourselves space. If uturubate utasanga turubatire tafunire yo peace, then we can come back. So it is okay, you can go and get some other person. I wish I can get to that kind of relationship. Yes. Man na nyoni konta nyomari yes nyomari tokororo omuntu bemba no nkugambira yetera kapeka Julia sinkudupu tomanyenya mbera zange nyomari tobwendolo omuntu bado garo misiki wokwana kukamuleka kake yeite no kwita ati ura obo yayeze bwina regako zibuzawo ura marita yes nkure byone byoga nyoka ngambire kino kurugamba we tinkatabukaga mukazi ngutwaukane ngutwerabize kubyo batwaukaine mu mbera ambye nyo mukazi bwemba nindora kale tuinamo kitakwatagana nkugamba tuwehe mwakaire tuwehe mu space tusakusigara nkabanywani ngamba nebyo benati mbibaza the moment obutuli bantu ekwana nka kwesunga muno tukaika mukitabu adde tuwaire tuikaire banga kini twekwana takeriaga ekire kitulieria mukitabu ngazanga fulaga no ogaka kutero oli mu blacklist mbatakaenda kumanya nobunguja nakurabaho nyenda nkurabiraho nkakuli oli loss abamo oli bana abantu barangire Mparo guest house. Anyway, tuli Mparo guest house kale tuhindwire mu tukole mu garden ngambire hano twejagai bagamba kikaro kiba kikoto twegaza kwenda ona hatukwenda kyalo kugurubo gamba kwenda kuba kuli gamba kuba kuno hatiki alere mikono niyo tuteire kuli kandi gate nyingi muno hano ushakutujira no kusagenda kuli tuinaibi ati kale bakapta muziri kali kakutamu apartment then kuli project chokaken. You guys, this is a cool place. Okay, tuli mukashedi tukunyumia kibozi kyaitu. Mparo guest house is a good place, by the way, guys. If you have conference, you have meetings of weddings, you have anything that you want to do, we got your accommodation, conference hall, in a bar, we have apartments, we have the gardens, in a restaurant. So Gamba, we got you sorted. Tusigeze kubatera hiyo swimming pool with no time. Ntinyabero kubagamba oliokwo okwenda kuija Mparo, you don't know how to come, okusa kunterere esimu tukupikinga ebintu tubisemeize twine motoka ye kitongole tukupikinga nobo kuboiziro karara hano kenda kuchakara mtaoni tukuvuga ntukutwara no chakara ntugaka ntukupikinga, you get oba tukusa agenda no teresi mnogama mu mpikinge mazire kuchakara you're sorted anti ato kwenda kuchakalira nka okwenda genda nka okwenda bukuba tali Mparo okwenda kurara nka. By the way kine kichweka kitakirungi muno okusa kujja kuno ali aka fresh air haliyo obutonde bona ngero kano enda kura green okwenda kwikara mu kichweke kiro organized ijobo imagine hakianda kinucho tukyali mu green tuli mu green ijo nyumirweho okusa kujja no muntu wanu mwikara kuno nabantu nibo batoza batakubarora ekyana kya wadoine kya tiwoma bakara ni babusensera buli dakika enye murugire mu mbaga mukwenda kuhumuraho ija muhumuliro kuno honeymoon. Yes baitu nkugambire musajja wewe nakura no nda kunswera honeymoon nakubanka ngitwale nka brother Mparo guest house nkwenda kurubata Mparo ni watu garuka the second day, like after 1 week. Nyoti nyine kikaro kinde kirungi kyenkwenda nka Mparo guest house. Mparo tujagaruka niho tujja kutwalira enda hano. Kuli tugala kulya sente. Kwenda kubajukizoki Bunyoro Kitara International Convention ni eyo murundo gwa kabiri eriye biro kweza bina musanyu paka biro kweza bina mwendo kwezo kwa mukaga kuno so abanyoro nyona hali mukali abanyakuli Canada, California, South Africa, Manyakata, Manyankaha muje tuje mu Bunyoro Kitara International Convention yo murundo gwa kabiri tusemerwa hamu twejukize itwenda kalicha yetu nkabanyoro arabanya abana be muzalira heri batakumanya kalicha yao batakumanya ibintu bya ebyomuka nuka
mwije abana abo tubegese bakenge mpako zabo bakenge bikikalicha yabo bakenge no rulimi rwabo kurungi muno so kujukiza otaferwa bayira ba part of it era kwenda kuramuki yao Gerard Nyakana na timu yao yona bakutegeka Bunyoro Kitara International Convention eyo murundi guno gwa kabiri mwije tu joining tube hamu tusemerera hamu tuli hamu twina by the way twina yuna white party as part of the package twina boat cruise twina no kurambura mujamu ya Pit River kuli Oxford yes why not come and be part of Bunyoro Kitara Convention orabo ina yakaviza kawe o ina passport yawe we can go tikuli ntingo byabali bonka bali ko nabali mu Uganda muhoima muina accent kanyu mukuja ntugendera hamu akaite tujagenda nkakitara TV tingo na muntu oleze muhoima bros obo kunsanga manyogo sister one nyonku bangenzere ko tinja kuba muno badoga kazina kandi hamutwe manya okay okabani wawunkwenda tukasiga ijwerinka bungisa akazina kandi hamutwe ako nkwikala ninkazina ijwerinka mubungisa kimuzera umanyire badoga jere su intekariza mukagirora nkujabo wameye kwenda ukolere town yange ego abantu kasasire ijuire abantu baingi besimbirwa bwameye kani babwepikira abantu bansindike bangambire ija ebintu nibo bakunteka mu sente posters manyagiroti drive byoma byankarwana nakanangamba nawe sam trigger nawe yesimbiro ngunabwa meya kubwenda abantu bansindikire nkujja bwa meya nabo ekyo brand wesibe ibiri okumwizira nkuizire nyowenda kwa simba baficha umane mpi but not now but when manyira ali mukikaro kyange manyankuija bino tobisobola bile nyo mujagenda nyowe kande ndakankusobole kurugeira kuruga mu primary abasomesa bona bagamba gogo mwana ali ba politician I'm telling you that I was good in debates kanto okubisobora orugezigezi rwawo okutalibaniza kali hona ali nsoka ninjwara ziri Julia Sobeno gambake nyenye na mujagenda mu politics mujja kundeka nyondi content creator nja kufandi content creator kile tukwendera niyo calling yange kyonka kwenda kugondeza abakazi bona nyenkya women is day abakazi bono munsi mbaire nyeberwe Julius na muno my mother akiki birungi Jennifer businsao happy women is day kiruki ya nyenkya we bali muno kunzara kunkuza by the way botekeza sometimes inye babadogo bakuziro mukaka sente karo baba ile bana babalodi baititwe banyina baitu ndibo batukulize ni bacumba obukabaragara ni basiko obuhogo batukuza why not celebrate nyona nyona babankulize na nyoka ba planned kid ni uta planned kid bakabode Nkaba. Anyway, guys, tomorrow is Women's Day. Ngenda kuba MC Hadanjo. Come and celebrate the Women's Edition. DJ Julian alongside MC Marita. Tugenda kitera. Charlie mwije tube yo. Akantu kana nkwendo kansaliro kampereze. Bambi David Bunjo mwebale kumpa this chance. You guys, you're really promoting the talents of Bunyoro. Mufayo muno. Timulekerera muntu wena. A couple people would have called by MC ba Kampala, but he gave me a chance. And guys, to supporting twina abasikiba nga bayina talent yokuba ba MCs chonka tubalekerera ntufa muno habojo. We should uplift people who have talent. Abasikiba kabali manu bahura bakwenda kuba ba DJ mubahe chances. I think in Jafuna wa MCs mubahe chances. Now I'm really happy that I'm going to put my namkama Garden of Eden ogo wa Vintage Palace gayoga promoting no talent. Omusajo gono yasokere na kuzora my talent yampereza na platform. I was his MC Valentine. It was a blast, guys. Yansasura kunga kasente kange. So hati gunu nja kuba Hadanjo muje tukitere. Nyenkyanyi na kutwara yo some girl out. Women is day. And my mom, happy Women's Day, my mama. Mama wange.
mame wange Jetrude Abatumbi abusinsaawo. Imana muri babusinsa. Itona tuba babusinsi bane. Na nyondi wabusinsaawo. Iyo oli wakitanga kono Lusaka. Tulibo mu city mama wange n'abashiki bange bona bankolera emirimo yange. Niyo city. Abashiki bange nyo nabankolera emirimo yange nanye ngebendeza ikuru mu bazo Ruganda mbagalizo olunaku olwenca. Inyo n'abachali bange. Abaloko mutabaganda mutabaki. Tabanyoro jasi mbale ngamba bashibanga bankole emirimo yange. Nabo nkubendeze kireki kyange. My sisters, my mom Nyanjura Pamela, Pastor Nyanjura Pamela. Ocho postingiga kasani mama wawe. Iyo kiba mama ajja kwika no musino isana ukumusingo. Ari nyoti nyenda kubunga mwanyine engoye zange. Engoye zange zikilete. Wala indozerege mama wawe iwe. Turwanire engoye. Ndozege mama wawe. Mama wawe nkamururaho uri muto nawe yaye nyemonyegaga ni murura mwinjo kangira unyaposinge ndo wagamba halo ni ndo mama ono mukazono kagarukire buto akunyirira ya namboko chonka mutamuko maka bode bwakuba namurwa kutekereza tukarugayo Skarugayo ko mulinka tulikoli saidingi kamuramukiyo bado mugamba ati muramukiyo mugajura samuramukiyo njya mugambo muramukize nakana kantu njya kamusindikira mugajura samuramukize Julia samuramukize ngira ajya kuragamba monogo akiyali nuya bandize kutwara mwa wikolo kutere nanga mama wa mugezo sakusanga murora amurora TikTok akana bula akaturora tudina we yaga ago mwana aliyo manya inengera abazamu kandi nyo engera abazamu ato manimbi bazanye ndakora engera akora ago mwana aliyo utukakabura tukuramukize mama wange kwenda muno ba sisters bange tuzarwa abana basatu ninyo first born yakungaruka basiki basatu basiki batwena tubagondeza women basatu ninyo first born kandi tuna taba isiki so I'm wishing my family the church members of my mom abakazi mwena nbawishingire happy Women's Day naba ebisiki byange byone byaho imebisile yazimwe tinjabi mara yo biwa brandi kemi aboki pasta white byana imwe mwena mbawishingire happy valentine kandi muswerwe baitomfunirayo ngwenda baswerwe brandi kemi Mase square dibata babiri Chantelo jo imwena musweru kando muramara kuswerwa nibona nyonswerwe Ba marito sakuswerwa mara why not akuswerwa baiti koyenda kugira love ayenda kukara na hindura ne nanka service bosanga kuno service eri funa hindure ekituteka mu relationship first of all imwe kimuteka mutamanyiri ekikukwanisa omukazi wade mwefora for you want someone who will understand you mentally arakuberaho emotionally physically and financially hati nyowe orabaho financially emotional or less physically gambabata mentally no chankala nyo mutwa umbanta kya kusobora financially nkasokere gikali okusakuba oro financial okusakuba ina sente nikakabana sangol okusakuba ina sente betu mentally reno ikala nontezo omutwe physically toina wadde waka yona wala yauti nyina hankutwara kanda na kwase ekintu kiyone abakazi tukira kwenda abakazi tukira kwenda omuntu akuhereza a listening ear a person who support you emotionally bunkubandi emotionally down you give me that listening ear you understand me ura birebe bya bika waba kwenda abaina sente ngo kikali abokuba no muha sente reka tudu nyonja kore sente zange oyirona abakazi timanyire kibenda by the way mukazi nyonja kufoka full figure ngenda kola sente zange abasajja bangondere abakazi timanyire kibenda nyowe nja kufoka aranga mirege nkusena full figure so he is my mom she is my mom ngenda kufoka full figure ngenda kola sente zange abasajja mungondere kalonga ninga makona kula na bad dog ekumi oliri kanyo nja kubamanyira nkujuka nkarote kiroto ningambe XY XY ojja kunyogeze nkaito kiro kamuterese buti mugama XY mwana ndoseregeni nkugamba ojja kunyogeze nkaito MP2B bana imu mwana ogomo mukome is my friend XY ogo turaine entaro zingi nawe mumukome na icon wange mumukome anabo mubaho bururu baba kome bakome kandi nyo batangoma
iwe tokabaire kwa simba tinkarozere post bojo zikutuka kyale man May ati bine bisani byokuranjoire ka ekoto kunira byake ebe bisani biba byorufu nyoti nyenda no byeteza ebe byo bajja kuteka nakaya rufubita nayo aguma sabula yeterekisana ali mu koti muka mu nangona keterekisana atkaraba manyamya kingana ara akusanga kalenda yayegambira byakufa aliya gurunedi akusanga na batukabaira buziro mwanongo ari ya baba yatyo ali ogira waswasi abanatoza ka sente nawe nkawe obaina waswasi ali bizakora nawe waswasi yo kuburabura kati tumalize ntekanza bojoinyi batuke hoire kara tumalirize ebintu bikyanyuma nyoke anyumirwe mbozi nkuramukiya abanywani bange nywena abanywani bange nywena hona ali mukali doti omuzini wange Sam Trigger ogo wanjwe kya chali wange mwana waitu nkuramukiyaho munywani wange anteka mwaka sente ne timu zange zona munywani wawe ki Julius Tainanga batanga igagya 2 sente alete sente angagagya 2 na Sam Trigger tanke tujwe kya Sam Trigger alete sente tukaenda kubaranga bugusa mtakutuha angage in fact angambirege kuno kwezi akwenda kutanga tuteka mwesente Sky Limit kandi na Sam Trigger Sam Trigger Julius wonyina ajja kwikayo abana abanywani bange nywena abankora nabo mirimo kwaukana abakozi bange abankolera emirimo yange ba DJ bange abankolera byoma nywena nkubaramukiyaho bachali bange nywena nkubenda muno sajja wa business Dekara miki abantu meya agenda garukaho ni nyomeya we taoni kaire kona nkuja kasasiro tinkyande kale mu taoni public toilet zona tizirimu manya amaizimu abantu baina kubana amaizimu taoni nkwenda kubakolera engudo kyarwa buyambo konzikole bujumbura nka hona nyona nkwenda mutanga kulibatira kola abantu bange bakubaita muno ebitara tibirimu morini mukuba agora posters ogwa sponsoring gene posters makumyana bobo ina abantu ngeri bakunyenda nyoni bobo bakunteka mwese adina nyonkwenda munteke musente wa umane mpi mbyagenda ku registering anyway guys tumira abakama bange Empire Guest Apartment Hotel, one of the sponsors of our program eno nobo kuboliyo kono oranda sponsoring this program. We are inviting you meet our manager Julius. I'm the director. Director not manager. Sorry. I'm sorry, by that director. You meet our director Julius at Roreviali. Director Julius, no meeting, no baza nawe, tutesa kasente, no ba sponsor wa itu tumiro ho mami wange, tumiro aba sister wange, tumiro daddy wange kabode. Tumiro ho aba brother bange bo nabana baisonyonywe namba tumiro my friends, my slayers, everyone amanyire wena mtumire naba fans baitu. Abatwenda muno batumiro. I wish you a nice day. Twitsetane kyakatane kigarukaho ntekanize kiererezi ntumba tumiregeira bona. Tongambirege tukuba machine. Kitekanize kiererezi Akitara TV bye. Akitara TV kwegesa kumanyisa.